Secretary amasung Sheikh Nurul Hassan da phongdokhiba wafamani pukhatjage oza state asigi legislature punna thabak tawminabagi chang watli haiba akogi tongkhai tokhaiba wakhal lei haibagi phongdokhiba MP kanona Secretary na aduga popular government lakpagi tanja naksilakle haina akoi Sheikh Nurul Hassan na su phongdokli wafamse da akogi mamangda su kyarak hanna popular government gi matangse panarabani adubu hauze amuka nahonana adugi wakhalduga haibatare wafamduga manana popular government lakpagi tanza naksilakle haibo wafamse akoi amuk hanna thajaba yari broza election su naksilakle kari wafam thambini Bihar gi election loidre baudi popular government gi matangse yamna kanna hoina asa yam tawru yam lan ga male hoje akhoi da hope le je Bihar gi election si magi election result lakre ngai da popular government gi manipur yam lang je ai wakhana ga su lang do mande namde Bihar election je hang stang iram ne ko masi result to urganda matugi matungda BJP gi kai film lai hoje Bihar election je BJP position je amka kaya ne ga su phasa bo oi de ba de hana moi ga alliance or even Nitish Kumar je magi keno se kaya ni reputation ha ga na tra moi election campaign ji da news channel sing de yeng da yam ka hena ga su yam phasa bo oi de ba duga masai gi manipur da lengak se mai bisi aidi moi sumaina hunna ba khona ba ade public platform na ngang buse khara su ikai bi ona haininge ba ko maram de lengak se mai matang je hanjan ngang ga prime minister lam dai daga di governor manak ta chang na ko ta yam man ba ade pau che na sing na hapak ba su lengak se tes la ka da ba sem do ro ba man ba matang kayarak yorok pa se masi matang da khoi je public se yam nuai je de hai tare ko aduga ngasai gi prime minister lam ba matung da public ta lai ri ba BJP gi wahon thok se su leader sing na moina yam phana haije bai wani public ta di yam na phaba image di woidre ba yam seng na ha da ko prime minister da khoi ne expect to ba mayam ma hairam da bida public project sanga ba khagi la am do khoi de pen da ba nuai ta ba ma yam phajana phauri hojik su dum phauri ai tare ko aduna lengak sem bai matang si di adom gi kendra da adom bu ya ba mi gi marakta wa do ngang bi raga kuba khon ba se matam kitang di lengak sem ba ngam dri ba di kitang ikai bi raga miyam gi khallaga khara lepi ba chumga do male hayang seme haira kandu da yang to akhoi lengak seme na haiba du na hena phaba or ka do male aduga lengak sem da bagi mangja ba se hayang election da yam chaung na thengna ni BJP sina ko BJP khakta wana te congress da ju dum masi mami tarakane mamdi public ki oiba leader ne hayaga ngasai gi tha gi MLA gi kano gi chahi gi MLA gi kano khoi gi local area development fund du khaktan di thabak tawba yab na te chahi ani ahum sida sarkar na semning ba policy akhoi na miyam na pamja ba policy akhoi gi candidate sing du da chatlaga hai ru ba ya ba assembly da si pukhat piu si gi jaga si masi tawbiu agriculture si smaina pubiu nataga akhoi gi mai ising nuai tabage nataga akhoi gi school gi policy da nataga akhoi law and order da si pami bu har so ama bu tawge bu har so adugi room jing do amta leitrabani na ngasai gi administrative secretary ama unaba chatpa hai se yamna live thabak na te ba ko administrative secretary ama da ma mathanda da hai ru ba se am live thabak te MLA ama lai tar ga di moi ga ngasai gi akhoi gi minister sing duga ma gi PRO ma am ga tare ni pa lai sing duga tawra kanda policy making da akhoi gi public ki role lai da do amata leitre ba hojik se ko aduna sahi ama pharak phaning che lai hojik public ta keno lai ri se public ki role amta leitri se lenga democracy ai se for the people by the people ena yam phajana higher lai ri bne ba do sida akhoi gi autocracy gi type ta center gi lenga na akhoi gi local self governance namdara ga thamakanda akhoi gi oiba praja gi apamba policy planning semada blockage ama thamaga moina tawbuduna phare na sum hair ga charan basi hayeng political establishment ma am sida political party sing da madugi asokpa mami da soidana tarakane ba aduna hanjan ngang bagi mangja basu lai aduga ngasai gi ke ni ko ngang ma matam da aya matam da moi masen hunna ba man ba ma aya matam da yaure ko ngasai gi masa gi da khan bagi sakar se mangam da bani ga na hayak pa adagi amagi khan ma da tawri ni ga hayak pa den ngasai gi phammuna dai thoi ni ga ne am toin to hayak pa sugum gi matang si miyam da palaning de ai tare ko moi close door political lai ba poto adum close door adum lai jasno aduga lengak si khara thuna di sembi bidi farabane maram di matam je lai rakre ba akoi gi chai ani sida akoi lambi phattaba then akoi sida lambi yaraktaba then akoi gi lai ni public ki wa ta ga ba then government ni manung da policy and program and policy sing da implementation taw ga ba public masa yaw ga taw ga public leader na taw ga sing do am da taw phang drabni na madugi election gi impact to hayeng soidana urakane na sumain tam jai hoi thakachiri oja aduga ikoi gi international day of older
ꯄꯥꯔꯁꯟꯁꯤꯡꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯑꯃꯗ ꯒꯕꯔꯅꯔꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝꯗ ꯑꯍꯜ ꯑꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯑꯁꯤ ꯄꯣꯠꯂꯨꯝꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯧꯔꯣꯏꯗꯕꯅꯤ ꯑꯍꯜꯁꯤꯡꯅ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏꯒꯤ ꯂꯟꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯅ ꯑꯣꯖꯥ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯍꯜ ꯑꯣꯏꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯇꯁꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯌꯥꯏ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯂꯩꯖꯗꯕ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯍꯣꯝꯁꯤꯡꯗ ꯂꯩꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯑꯃꯗ ꯎꯔꯤꯕ ꯑꯗꯣ ꯑꯣꯖꯥ ꯀꯔꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯊꯝꯕꯤꯅꯤ ꯃꯁꯤ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯅꯦ ꯃꯣꯗꯔꯟ ꯋꯥꯔꯜꯗ ꯆꯪꯉꯛꯄ ꯃꯣꯗꯔꯟ ꯋꯥꯔꯜꯗ ꯆꯪꯉꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯍꯜ ꯂꯃꯟꯁꯤꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯔꯦꯁꯄꯦꯛꯇꯣ ꯃꯁꯤ ꯃꯥꯡꯉꯛꯄꯒꯤ ꯃꯃꯤꯁꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯆꯥꯎꯈꯠꯂꯛꯄ ꯖꯒꯥꯗ ꯌꯥꯝ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯇꯥꯏꯀꯣ ꯑꯗ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯀꯟꯇ꯭रीꯗꯒꯗꯤ ꯃꯦꯜꯕꯣꯔꯟꯗ ꯀꯩꯗ ꯑꯗꯒꯤ ꯌꯨꯅꯥꯏꯇꯦड ꯀꯤꯡꯗꯝ ꯗꯦꯟ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯥꯌꯔꯂꯦꯟ ꯅꯣꯔꯋꯦ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯑꯗꯒꯤ ꯏꯚꯟ ꯔꯁꯤꯌꯥ ꯀꯣ ꯌꯨꯀ꯭ꯔꯦꯟ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯂꯝꯗꯗꯤ ꯈꯔ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄ ꯗꯤꯕꯂꯞ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯗꯤꯕꯂꯞ ꯂꯝꯗꯗꯤ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯣꯡ ꯑꯣꯏ ꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥꯒ ꯃꯆꯥꯒ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯗꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯍꯜ ꯂꯃꯟꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯦꯜꯊ ꯀꯦꯌꯔꯒꯤ ꯗꯦꯟ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯔꯥꯏꯠꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛ ꯇꯧꯅꯕ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯍꯦꯜꯊ ꯀꯦꯌꯔꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯑꯃ ꯌꯦꯡꯉꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤꯗ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗꯗꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩꯒꯦ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯋꯦꯜꯐꯤꯌꯔꯒꯤ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ NGO ꯈꯔ ꯑꯦꯁꯇꯥꯕ꯭ꯂꯤꯁ ꯇꯧꯍꯜꯂꯒ NGOꯗꯨꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯣꯜ ꯑꯦꯖ ꯀꯦꯌꯔꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯦꯖ ꯀꯦꯌꯔꯁꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯣꯜ ꯑꯦꯖ ꯍꯣꯝꯒꯨꯝꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯇ꯭ꯌꯨꯠ ꯋꯨꯃꯦꯟ ꯍꯣꯝꯒꯨꯝꯕ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯁꯦꯝꯃꯀꯥꯟꯗ ꯃꯗꯨꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯇꯥꯟꯕꯒꯤ ꯃꯦꯊꯠ